Ake sithi ke yabo nje manje angisebenzi. Yabo. Awusebenzi ngani? Angisebenzi, akukho la ngisebenza khona, akukho la ngitohoza khona. Okay. Yabo. So ngifuna umsebenzi. Mangathiwa ke ngiyasonta yeso. Mhlawumbe ngisindisiwe noma ngikholiwe noma njani, yabo. Bese ngiyavala endlini ngiyathandaza, ngicela umsebenzi kuJesu. Noma uNkulunkulu, yabo. Ukhona nani mhlambe umphathi wendawo thizeni ozofika ekhaya ezonokho ethi qo ngizwile uthandaza laphana wafika uJesu azongitshela ukuthi ufuna umsebenzi letha ke iCV yakho letha ke iCV yakho noma koze kuphoqa ukuthi kube yimi engisukumayo ngihambisa iCV ngiyoyifaka lapha ukuze bezongiqasha mangimitha ama requirements akhona hayi ukuthi bangithandaza manje yose ngithandazile kusho ukuthi umsebenzi ulethe uJesu uyohambisa iCV lapha ekampanini wathola umsebenzi hayi ukuthi ngoba nakho imthandazo wakho isiphendulo uJesu yabo Omthethe kunevesi elithocelayo yaphiwa onqonqozayo uyavulela manje ke mfundisi ungethalisha ukuthi uJesu uzonqonqoza bese okay mana uyavulelwa waye wena ungathathi iCV yakho uyonqonqoza phela ahene ke kushuthi ke uJesu akayiphendula imthandazo wayi mangingathandaza ngivale ekhaya ngihlale ekhaya ngingaphumi ngihambe iCV ngingafiki umuntu ozonginika umsebenzi wayi uJesu menza umngane wakho Mthethe cha angithi yena uphendula yonke imthandazo wena wenza sengathi uJesu manje it's your friend ophatha uphendula yonke imthandazo angithi akufike umuntu ekhaya nokho qo ufikile uJesu wathi uyakhuleka wena ufuna umsebenzi yabo Omthethe akutshela ukuthi lethi iCV hamba uqala emsebenzini kusasa wena Mthethe ubona ukuthi uzolala kini ubheke phezulu then umemeza uJesu uthi Jesu ngicela umsebenzi ungasukumi uzame okay ebeshile ezini lakhe ethonqonqozayo uyovulela kushuthi ke ngokwakho wena uchaza ukuthi umuntu ukuze ethola into kumele isukumelene ezenzela ngithi mawuthandaza Mthethe angitho ukuthi ukhulumela for ukuthi uJesu ayiphendula imthandazo uJesu engalidala icebo Mthethe ukuthi uthole umsebenzi if ukholo into ebalekile ukholo yabo ngihambisa ka CV yabo mangakutshela ngihambisa ka CV kuphi ake sithi ngifuna ukusebenza la ekhaya ngingalethi iCV ngikhuleke nje iyafuneka neCV la ekhaya maqashwa nje angeke Mthethe phela beze kuqashe ngaphandle kweCV abantu bethi baqashana cha bathi ungithandazile nje uNkulunkulu alethe umsebenzi phela ngiphendula imthandazo okay wena yabo umenshina umsebenzi ofuna ukusebenza kiwo uqeda ungitshele nokuthi umthetho wakho uthi kudingeka iCV usufuna ukuthi phela ngutshele straight emehlweni ukuthi lo msebenzi ngeke uthole but mawuzothandaza nakho mfundisi nakho ukuthi khona umsebenzi othi yabo mangikhuluma ngongilindi okay yabona mangabe ufuna umsebenzi uthandaza ufuna umsebenzi shosho not ukuthi uthandaze nje kuphela umsebenzi ufuna uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni futhi kakhulukazi kufuna ukuthi ukholelwe kuleyo nto umsebenzi ungawuthola without iCV Mthethe bakhona abantu abasebenza imisebenzi emikhulu ngaphandle kwaCV bevele bekubiza phela futhi mana kushuthi nento esiyele esikoleni ayinasidingo yabona uma lapha ekhaya wayelimele engadini kwaqhamuka umama wayehambela ngomgwaqo ngemonto abantu basemgwaqeni wamemeza wathi khona umuntu engimfunayo angimtholi lo muntu maye ngamtholi lo muntu wayesebuza ukuthi kwakhona nani ungena emsebenzini uyayizwa le nkulumo ithini emgwaqeni uyayizwa le nkulumo ithini ungakhona nani ungena esikhaleni sakhe lesathi ngimfakiso okay qhubeka mayese wa-accept uma kwaqhubeka yonke into ayewalunga wasebenza namanje uyasebenza umkhuleko wakhe kwawuthini wawuthi uNkulunkulu ngicela ungiphe umsebenzi mana ke wakhuleka yani uma wakho wathi wathandaza cha khona into engicabanga ufuna uzumfonela wathandaza wathi ngicela ukuthi qhamuka umama ngemonto angimemeze uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni angeke Wathi bangabe imthandazo ephendula ingabe semfihlakalweni ayibe sobala siyibone hayibo Mthethe ngoba mangabe uthatha iCV yakho waya khona lapha wabatshela ukuthi nginetifiketi ezithile nethi ecela ningiqashe ngoba ngiyamitha ama requirements la ekhaya uzoqashwa ngoba iCV yakhe iyakuvuna ukuthi uqashwe manje wena uyitshela ukuthi uJesu uzombona live efika kubamba ngesandla kusemsebenzini noma ungambona live akuze ke lo muntu ofuna kuye leyo nto kayilethe ngeke phela ephendula imthandazo
Hey, uyaduka. Angiduki. Uyaduka. Kanti mina ngithini? Angisho ukuthi uma kweza umuntu kuye. Phela kasho ukuthi ungitshelile uJesu wathi wena umsebenzi. Hawi. Akasho phela. Angithi uthandazile wena. Mina kuneshow ukuthi nawe awuzizwa ukuthi uJesu. Mana, kanti lo mthandazo usukusaphi? Mina ngineshow ukuthi awuzizwa ukuthi Cha, umthandazo usukusaphi? Phezulu angithi la usho khona. Kubani? kuNkulunkulu. Okay. Ukhona yena oke wakuphendula wathi ufikile uNkulunkulu kimi wathi wena udinga into ethile. Angize ngizokusiza ngizokutakula enkingeni onazo. Wayucabanga ukuthi uJesu wena ufana nawe nje. Wena mawufuna umapensela legxushaneni uzwe yakho uyombiza. Angithi vele mangimdiyamele ngiye khona angeke eyifikele. Uyakwazi ukusebenza emfihlakalweni wena kuqala. Futhi ayikho into emfihlakalweni yabo kube content emfihlakalweni. Ikhona. Ngabe nami ngifike ngithandaze ekhaya uNkulunkulu ngicela ukuba nemoto ekuseni kusasa ivukile la